Om Swastiastu. Rahajang semang ale-alit sarang sami sapunapi gatre dumugi ale-alit state kena rahayu. Ring rahinani mangkin bapak jageng lanturang incenin ale-alit pepelajaran sani anyar ngenenin indek aksara Bali. Indek daging pepelajaran rahinani mangkin sene ke pertama wenten tegas aksara Bali, sene ke pengkali wenten soroh-soroh aksara Bali. Nanging sedurung lantur ring undang pepelajaran, ya, bapak jaga nyobiang lumun indek ketujuan pepelajaran rahinani mangkin. Indek tujuan pepelajaran rahinani mangkin sene ke pertama kuning ring tegas aksara Bali. Sene ke pengkali kuning soroh-soroh aksara Bali. Sene ke peng tiga wagat ngangen pasang aksara Bali. Ke wenten ketiga indek tujuan pepelajaran rahinani mangkin. Kami dari bapak sane ke pertama indek tegas aksara Bali. Aksara inggih punika lambang suara utawi gambar suara. Kalau dalam bahasa Indonesia, simbol yang bisa mengeluarkan bunyi. Yening ring krama Hindu Bali, aksara punika nenten je huruf utawi kuno biasa. Nanging aksara punika wantah lambang ide betara utawi dados kenikayang ngerasayang ide betara. Nika indek tegas aksara. Nanturang aksara punika wenten kalih warna. Okay. Sene ke pertama wenten aksara suara utawi vokal. Sene ke pengkalih wenten aksara wyanjana. Nanturang sene ke pengkalih soroh-soroh aksara Bali. Soroh-soroh aksara Bali manut kewigunanipun atau kegunaannya wenten tigang soroh. Sene ke pertama wenten aksara Ureastra, sene ke pengkalih wenten aksara Swalalita, sene ke peng tiga wenten aksara Mudra. Sene mangkin kawitin bapak tumun indek aksara Ureastra, nggih. Aksara Ureastra inggih punika aksara sane kaanggen nyuratang basa Bali lumrah. Umpami anggen nyurat ura pipil pangeleng-eleng miwah sane liyanang. Aksara Swalalita inggih punika aksara sane kaanggen nyuratang basa Kawi, Jawi Tengahan miwah basa Sansekerta. Umpami kangen nyurat kidung, kekawin, parwe, miwah sloka. Nanturang yang tiga aksara Mudra. Aksara Mudra inggih punika aksara sane kaanggen nyuratang indek kediatnikan. Aksara Mudra puniki sering kebaos aksara suci, nggih. Umpami kaanggen nyurat japa lan mantra. Inggih sane mangkin lanturang bapak jaga nyobiahang rayin latarang bagian-bagian dari soroh-soroh aksara Ureastra, aksara Swalalita, wah aksara Mudra. Kami jadi bapak indek aksara Ureastra, ya. Soroh aksara Ureastra. Soroh aksara Ureastra akeh nyane flu putus aksara. Okay. Bagian-bagian dari aksara Ureastra itu banyaknya 18 huruf, ya. Ini ke pertama wenten A, N, C, R, K, D, T, S, W, L, M, G, B,
soroh aksara Ureastre anu akehnyane nu putus. Aksara Ureastre sanes kaping kalih iku wonten gantungan lan gempelan aksara nggih. Gantungan akehnyane 16 nggih lan gempelan akehnyane kalih nggih. Sekadiring sor puniki. Dengan gantungan A, N, C, R, K, D, T, wetan gempelan C, nggih, gantungan W, L, M, G, B, Ng, malih wonten gempelan P, J, Y, miwah Ny nggih. Nika inggih gantungan lan gempelan aksara Ureastre. Kaping 3 aksara Ureastre nggih wonten pengangge aksara nggih. Pengangge aksara utawi busana aksara nggih punika pangeling swara. Pengangge aksara kepah dados tigang soroh minangkadi wonten pengangge swara, pengangge arda swara lan pengangge dengenan. Nggih, pengangge aksara sanes pertama, pengangge swara inggih punika lambang aksara sane ngawinang aksara wianjana mesuara nggih. Iki sekali rengsor puniki wonten suara pendek nggih, wonten ulu, suku, taleng, taleng dedong, miwah pepet nggih. Dalar wonten suara panjang utawi suara dirga nggih. Wonten dedong, ulu sari, suku ilut, taleng marepe, taleng marepe mededong, miwah pepet mededong. Tiga suara dirga nggih, suara panjang. Nah, lanturang sene keping kalih nika wonten pengangge arda swara nggih. Inggih punika gantungan sane maangge dados vokal miwah mesuara luluh. Pengangge arda swara wonten 5 soroh minangkadi wonten pertama wonten nanya nggih, awit saking suara ye nggih. Sene keping kalih wonten wong awit saking suara re nggih. Sene keping 3 wonten wong mencelak mawit saking suara re. Sene keping 4 gantungan le nggih, mawit saking suara le. Lan sene keping 5 suku kembung mawit saking suara we. Lanturang inggih ngangge aksara sane keping 3 wonten pengangge dengenan. Inggih punika wantah pengangge sane mawit saking dengenan wianjana sekadi cecak mawit saking aksara eng, bisah mawit saking aksara surang mawit saking aksara adag-adag keangge ngematiang utawi nyegul aksara nggih. Iku pengangge dengenan wonten cecak, bisah, surang lan adag-adag. Nah, semakin nanturang soroh aksara swalelita nggih. Aksara swalelita kepah dados kalih soroh minangkadi wonten aksara swara lan aksara wianjana nggih. Aksara swara nggih utawi vokal sekali rengsor puniki. Nandarang Bapak indik soroh aksara swalelita nggih. Sene keping kalih wonten aksara wianjana utawi konsonan. Aksara wianjana utawi huruf konsonan kepah dados 5 warga aksara. Minangkadi sene pertama wonten warga aksara kantia, talawiya, murdaniya,
dan dia miwah ostia. Okay. Contoh aksaranya nih. Seni mungkin lah dorang seni ini mentat ya enten aksara mudri. Aksara mudri punika sering kebawas aksara suci santukan. Aksara punika kangen nyurat indik kediatmikan sekadi rerajahan ulap-ulap miwah sahananing perlambang ring upakaryadin. Aksara mudri santukan pinaku perlambang sawi simbol dadosnya nenten geni antuk muacen. Sapuniki contoh aksara mudri. Inggih akadian asa punika persida Bapak ngicenin alih-alih pembelajaran ngenenin indek tegas aksara lan soroh-soroh aksara. Pinaku pemuntat udang Bapak anduk parama santi. Om Santi Santi